nanti mau sesuai mana terima datang sendirian kadang ketemu harus lihat harus no kita balut Yesus kasasarit korong memodui ay soko irat sinundaw kadang ketemu Yesus na sondihon harmasok takong sumuna kosurot ako dinangaantakan korwong ginaw ilkong sara kada katongo harong isundihon harong sondihon no kita balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon harong sondihon no kita balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iwan sinanong daw kadang kotongo Yesus na sondihon ay soko iwan sinanong daw kadang kotongo Yesus na sondihon kadang kotongo sondihon di Yesus. Kanong misi sa takad isang sambayang kinaruhingan isang kerjaan sorga kasawad na bayno kung sikaw tu kasawatan da alumis kagun nakarikot kumadahay kanwihay magisiso dumaya adat sambayang timpo da kasawad na bayno kung sikaw tu manhak kadahay adat pamusarahan di asimbayan gisambat atarimo dahay santa buwan nuno pa boros-boros no nagi manhak nagi adat kamilaan nagi kalidasan agarason kumadaho dat mangigit iti panambarasan kasubod bayna. Tinasamayang day isang rantuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasabon dat kumadatit insan po. Kung sikaw kumad pangahakan na kinarahingan to insan po dat kapag yampay ito kakagod ako kasabon na bayna. Bayna na po ang pelajaran na pa dati nga kituluh dat pinapakan do 5,000 tulon. Tumanod do pa do kayo dat nombalan pero na naribuhot ay pinakan do kayo. Do it ay so pinaantakan. Akon ko sabab do kumawin ko. Akon ko sabab do harohot manambut ta hari jadi. Nga it minonomod ko na ay sa pantakan hom mamalanja ako makan na bay no pero natulon yoho na po hom ay yodit pero ako na po kaharakantakan ato kay papakan na tulon gi akon po di dat timpudan do nga
miagal didit asusus sa takonod komono mamalanjat tangolun maginda si nagitulundat sa kira karay mamalanja ako ka. Pero naginumutulun da ipinakan no it ay so pinantakan. It tumamad to mod ka mamalanja. Hiti na po nga pinapakan na 5,000 tulun. Okay to datid iswanggot Yohanes pasal 6 ayat kumiso. Sayra na pod minung kayut tiyalo dahil sa borang Danau Galilea. Ikamayan dat Danau Tiberias hinapay tulun dat gumu idinga huyud padi dat tumano di siya. Kakuhaan na po nga kakito hilo dat kaswayanan da pangalingasan di paintalangon kuma ditulun-tulun da sumakit. Ayat kumatalo. Sakay na di Jesus sa ila sakay nuluhon irikaw na siya dahilo miyampay di murid-murid daw. Kumapat Paskah it hari raya orang Yahudi aruhay nad orikot. Sayra da mintang Yesus da pasarili kakita siya ginumuan na tulun da huyud da rumikot kumadaw boras na siya kumadi Filipus. Hinggo madi paganuan dati pamalian dati da roti maidat iyala na pangakakan. Ina pa'y borasi di miagali nga pinalambus di siya dat magumbali siya. Tu isya sendiri nga ay kaino dat nunuh nang kuit man pawon sayo. Simbar di Filipus kumadi siya. Roti na po hadat gatanggo 200 dinar nga ay kabagal mentok diolo. Hali piahdat man pilapako. Ayat ke-8. Sangulun man tadi murid-murid daw ipinungaranan dat Andreas tampinay di Simon Petrus minaboras kumadi Yesus. Hiti na pa nga haro sangulun na tanak it kiharo dat 5 roti 2 sada. Nga nunuh nang kudi kamoyon nitid montok katulun da ginumuan dat miagaliti. Kumuhopod. Boras di Yesus suho nga iti tangolun da mirikaw. Ina pa'y kinanan di nga agumuot ina pa'y kinanan di nga kabuturan. Kagalintingan kabuturan mugi. Irikaw nga na di tangolun di pikiro-kiro dat 5,000 kusay da kinagumuo. Tok pomon hadit. Pomon na di tiki. Kumuha pa da misa. Kada ko kakuad maka ako kimaka. Kulum na kurlo to haro may karaw-karaw. Boras di Jesus ako pa ng misa ngayon na di Jesus si roti idi mangom sikaw siya numandi siya pagidudu o kumadila it pairikaw dahiri pengkah nagikago kadaw dat pinawan sa idi siya kumadit sada idi sa ginumu di karohyan diolo sayra na po nangayahan yolo may siya sunuday murid-murid daw may di timunga ino luwalo moy dat ay sa akatam padam talo may na di yolo timungo pinasuang dat isuang da bakul no panu miyampay dat kabinghan mantado ko 5 roti
Di nalualu sayra dat nakakan ngay tangawlun. Sayra na po nakakita hit tangawlun dat muji sa ikaswayanan na pinaharah di siyo nga boras sa padilo hiti na po maharot otapot kapian nabi doi rumikot da hiti suang pamagunan padam limo. Mantad ko oilaan di Yesus dat yolo na po nga rumikot mamusaraw dat mangoit di siya miyampay dat mononsog manilih di siya da raja isya na pa di nga iya menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dila nang pengkure sila minagido tu mining kadaw-daw di siya di nasa sangulunan. Sera na pod intangan dati nga mila nagi datid ay intangan nitit sarita dan nawayaan dat Yesus memberi makan 5,000 orang. Hilok kitab Matius pasal 14, Markus pasal 6, Lukas pasal 9. Hilo na pod harol taluh o kitab hilo nga haro nagi nakaboros sa hiti na pod kitab Yohanes nga pikikiro dot 5,000 hot tangok usay kinagumuho. Nga mantadin lo taluh o kitab Injil sekirad pudan dati damoy pangintong gainsanan nga haro nagi ipagilitan dilo da kaboros dat ay 5,000 tulun ikusay. Apo na tabi tanganak, apo na tabi karuhang ikongonduan. Kamoyan na po nga lobi 5,000 ila tulun dahino. Mantad ko makipipiyo hatangolo na may pakinongaw. Nadilo bora tutunan dat pukul nuno sayra hinggo orang ngaw no padhina Yesus mamanaw no rumikat ta mahiri. Nangay mamusarok kamoy doloson. Ko basan ta no po bayno nga haro na pati kamondet karamayan. Muna haro po boli-boli antakan da kumawin la. Nga miyagalo po ko haro porkimahan nuno po. Kamatan. Lobi po na kamonda tamu nga ay haro nahi po boli-boli padagang. Iya di na kaubasan ta ko timpubay no. Porkemahan ari po boli-boli. Sigog nagi makun agumo nagi po boli ka itumano di porkemahan. Jadi antakan no pa dilom tangawlon na po may pakinangaw may rikot di siya. Ato kom mila na kumundot magyahaw na po rito digi kalihu haro na hit makanitik kaguli ka gisambot pitanga daw gisam asadapan nga kusaro may akan sayra na pod ina po hit paindalanan no di nga agayo ginawan no monopot kapyo ko gisambo makan nga alihuan. Sayra na po mamain game ko mantad kaswabon gisampita nga daw gisampiad asadapan tok ako'y osoro ako'y kosarod ako'y kosaro may akan iyo kadaw nga minsingumba lagi tok aparo pa kapyo aparo na dumuhok teko momonsed ay kareta ni kanitikus ako pamulosan ni sinum pa nga amo si sabo nga amo to irih gya kapyo ginamo yadi ka
Ino pa dahil ka ginawaan dati. Mangintong to kadalo boros-boros kinorhingan nga, iyo di na da. Nga hinggo na gidigi. Mimpun nagimintong ka kitab, minsa tuju na mantad. Haron na di o kita ko, no, may panambarasan di ka ni Habib di. Pailatan nga katudo. Mamusaro ko na, paing kuroma di ka mundat katudo da pailatan. Pailiin na nga katudo. Jid. Ang manguro na di kagod. Pailiin nga katudo. Nga ilo na dagyalot. Ilo na lo sapon natin lo mo. Milo na po pamula nga doon to kung boros kinorhingan. Puji Tuhan. Iti kay sisa natin min susuab nga. Pamula nga doon to kay sayra dat ay sa kasalimbahan ko kapag yampayan natin insan ko suwabon lang ha doon to kanadharo yung delayed nad aiso sayrad ikal kay sisan kasalimbahan dati aiso nasong gangaw sigod kadhari muhotot hinggo no di manok idik ilop ya to ni manok nga kalangadan to kay otapat ka piya, dia di kailay lo, na said, ngayon siya pa ning kukuka, hilo. Otapat, Timothy, kasi, ilo, piyating kukuk, silo nga, insanta daw do sumano, langa doon to ko, Sira do orong, hinggo, namadi siya di ka. Langa doon. Ting kukuk po, manok nga langa doon to ko, Lobi po din. Ihati pananud do kinorohingan. Ilaid nad ato ko kakito do iswang sambayangan. Ikay sisan. Nga mimbulay nad langadon to ko. Iya di nahot kumbalong-balon dati di. Okay. Imoy intang nga kon ka isa dua tulon. O huyod. Pwede may intong Nuno na ngayon dati intay di ohuyod to ko. May garaja ohuyod ka mo. Montoreso to ko no. Antakan piadit ay so pasakit to corona. Ohuyod ka nga ginawa na to huyod. Paingin tong tokod miyagaw hitid hay tutumakan ki. Mantado iko sa duon, mintang kanologi reja. O saraw, nunay delight. O huyod, patulo na may sambayang. Timpo bay no? Nuno ta huyod. O huyod, pasakot ta sumuni. Tokay. Iri, na kalangadan to kayo bo. O saraw, kung iyon, dit, tayangan na sina. Mintong takano po dit no kaya dit isa tayangan saving general yang ko no ka digi hiri nandod okito osoro nakano dit tina det turu itangan naklutong ko sa isang irak po di laid po ihati yo din ni tasaraw to ko kada pobor sa dahara sakit corona it ay so pia nga pira timpu kumbal to kay kosarod hiri to kod dahurig gereja pairikaw paingyo lod antakan sumambayang tulandat antakan ta daw sabat inta anto kono Montoroiso pwede tulon dahirid may sambayang iginawo hidatid okay tadatid ino pwede laydom opon no pwede tirikohon yadi tidahe nga yadi hidilayd ano orum po si tirikohon dat isok na po tirikohon nga harahopod tulon do kaula harahopod tirikohon orum pos timpo bay no pa yung kuro paano kari ka ta sakit di taon di nakatalim bobos piya nga o pinta nga no hiri ko nod
bertugas ka diri dapan intangan nu no o gumo ikarikat nga o gumo kopi o makusong iyala no tila it kadang-kadang at pira-pira timpu dat mentak na pada kayo hit abing hondom kopi agi kombalid aru lagi nauno ko kito kada boras at igreja aru lagi nauno ko kita ahuyod ko pa di laid asaraw no hinakaya hinakaruhang no tanganak to insan-insan may sambayang umbal na timpo bay no samulun ko po mo iki ang ila nalat ahuyod timpo danda nuno ahuyod takay mo tidatid itinapod device utama 453 ahuyod takay nga kakitanan po di 405 na po damduwa iri po ginawa dati takon ako kitod isa-isay dilo ka ilo nadagi kalangadan dati di light ki ahuyod kagumuan nad bahino dat ay hinggod ahuyod borosan to kapiat isuang piadat panambarasan dat ko iti alamaya ahuyod di bagyatang ulun asaro kuhit kamatan di baro-baro minintok iho nga no ko kita ko mo tindi nga it kan ima kami nimpun tok ahuyod di mo timintong ay ino po yung nakasupan ko hom pero na ribu doon ho podam siyam na hatusom pero rin ahuyod mo tirite digi Piala Dunia arohan haro no Piala Dunia dondo ka ahuyod to kay mintong gi nuno na pa idang pamagunan nga ahuyod mintong ako na la YouTube gi iboras kula mintong kunod Oswaw channel subscribe 1,500 labi-labi lang iso video haragyan di content view hara limon opod hara hatus bobos pian og gumunga hari karikat 400 mintong kono ilot nuno na pa idang pamagunan mo ahuyo di tulun da mintong ta kanad nan rohani tidak kira nuno na po channel ko page ko nuno ki tok takay ko sangkurad it mintang ko dang pamagunan lobi pa di mintang it dan iparingkat dunia ki tokay ahuyod da tulun jadi ahuyod ilo nga man takay sarhondamon takay timpo di nakatalib ahuyod takay iswang keluarga gereja ahuyod takay mati nga timpo danda piro takapod rumikat kumakinarahingan ki tok kasinduwa limati la sumano ihino nga ikamoyandat yati ihino nga ikamoyandat no kanida borasa do malayo di hidup sagan mati tidak mau hidup sagan mati tidak mau haro nagit it hangat-hangat tay ayam nga mantad ko sakirad iri hot koyonan dati sakirad iri kapurimanan dati ilo na keperluan dati lot I will go rumikot toko kumakinorohingan ilo na dala tamudon dati sayra do kapuriman tokod takon na di ahuyod okon ko ihirik o isi sandat takon na ahuyod rumikot kumad kinorohingan timpo na dendod humuyod ta kakanggo itinapo ahuyod nga akon ko ahuyod dat itinan takod sa karamiyagala timpo dondo
iti piakay sisan dati dat rumikot kumakin orohingan. Maya detit nunu na po kay sisan na sumambayang nga mila takod ahuyod. Mantad ko rinibuan na tulundat ahuyod dat minay intong. Aron sang hulod na tanak dat nakaigita ko kori. Milo ta kay borasan dat iti kamulahingan iati sebagai damulohing. Hara timpu-timpu dat milo nagi kamuan dat iati na po nga lalay to kod iswang dat pengurusan gila tanganak dati. May natanod dat ay nuno na pa program rohani igereja tay kabolia kamulakan dat tanganak dati. Haro kanta dat waig po nga adati obian ki. Dulu na gini mongobid pangakan-ngakan takanon. Sakira na pod hinggo-hinggohot ko ngayon. Hitih na pod tinga haros ang ulo na tanak. Mila dati intangan nila kitab Matius pasal 14, Markus 6, Lukas pasal 9. Naritan haros ang ulo na tanak da ikikakori. Saira na pod naritan da kikakori. Nga iti na po sang ulo na tanak milo kamundat kaylo tayo mga kariha sang ulo na tanak. Milo nagidharo nagi kamundat aduya edi milo hid hari kapiya kaylo da mga kari. Nga kagumuan nila tanganak dati ay kaylo akon ko yati mo pasuang gi kakari daw. Silih to kono molahing dit ang paduli ilo tanganak. Sera da magindalan do hingkong ngayon. Miagal patumano da activity gereja. Haron ay kokori dati kumadiolo. O kono po kokori do takanon. Kokorihan gyadit milo dilod pagano do takanon. Miagal katusin. Do pumuli do takanon. O kono po kokori dat ay imomano iti keperluan fisikal ititinan nga kokori nagi dat rohani. Hirin na mamanaw no pa itanak dati ba intatangan katid magindalan ka. Kada mong gito bosikol ko mutu kada ano magilulumbo kada ano pa gilulumba ka ay say ano no dig magilulumba sigog kay aratu ko tipuan no ka iri nga kokori no mati nga iri iboros-boros dati po no kokori no bori bah jadi iati sebagai molahingan nila tanganak haro program diolo labi punod iswang da karohanian uhupan to koy nila mano poy gitay do kokori tidak kira kokori latinan ti kokori do rohani i kokori do pinigitan nila sa ulo na tanak 5 roti 2 sada no kurmala tu 5 roti 2 sada tuhot to kay matil 5 roti 2 sada sang ulo na tanak miagalidit ano ilanam sang kuro ginaya hilo roti lo kulom kay isid 5 ko 4 ko nga oduya ano ko agagayo no lobo ilo 5 roti ang agayo kumayon na po nga ay milo nagidat ba obian mongobi disusuay miagal na potluck to ka pololobian indad pongobi di kombalutan ka sayra na ipakiano i roti isada man tadi di tanak dia na haro ka
sorohan no rinibuan na tulon, iri no haro. Sakira na pod, milah do borasan kudat ay boras sa kinarahingan. Mantad ko rinibuan na tulon sa mulon ni tanak kaharo persiapan na miya galib di. Dia sakira iya di. Sayra dan nigitan dat ay rinumikat kuma di Yesus. Ina po pinibabarasan dila di Filipus. Nga umbal-umbalan di Yesus sa manguhati siya. Sangkuro na madi budget na kabagalo iya ti kapya ginumuan di ka. Tumanod na pa di Filipus. Kailo nakanto mo ang intaw di Filipus iti. Nukasyo. 2 pian na hatos dinar ngay kabagal at iti ginumu ka. Ina pa di limo roti. 2 sada idi nga igitay dat rinmikat hiri di Jesus. Ina pa ipinawon sa edisyo nga nuno. Ayat ka pa daw misa. Ngayon na di siya hiroti idi mangucap syukur. Pengkurag yati ka mo na mangucap syukur. Iho na mati kasaraw nga nuno na pahimangan right ka iti makanan. Antakanad isumambayang antakanad it makan ko suwabon, makan do pitangadaw, o makan do dong tuwong. Do sumambayang ako. Sa kira minum, ay, yun ako kumbal sumambayang o minum mo. Kumbal ko sumambayang asal minum, sumambayang. Asal minum, sumambayang. Nga, sayra na pod ay pamusarahan to kopyo. Yun di, namu tidak kopyo. Nuno na po ipasuangan, nuno itarimon, nuno akanon inumon dati. Sumambayang to ko no. Kada borasan akanon. Hinggo na po ngayon dati nga tokom sumambayang to ko no. Kada borasan tintod na modok, tintod da opposite. Tintod da po sa kay korita da sumambayang. Pengkuran na may jamban. Sumambayang ka may tandas. Haro iso katumbayaan dat it o pilalaan dati. Sayra na po, nuno na po pendalanan, montok na po dit, ikaw mo datid, ang halim-halim ki. Nuno na po nga, tok mambabasa po mati ki. Sumakay korita, mambasa. Harbasaan. Minum buwayg, haro po boroson. Minum mo gi. Makan, haro po boroson. Kumbala kung nakatano do insan, sinumakay korita. Hadi kasalakay korita. Sunsuri ni siyo. Pero ito na siyo hit. Kaubasanan daw mo ako di borosan. Pero ito na siyo kaubasanan mo maret. Paamanaw, tinumakad. Nakatakad. Sunsuri na kago. Poswango gyar. Polong buso po iro iton. Patakado. Katakad no di. Nga. Mamusoro ako dat. Ay. Kapian do. Mo boras sa tiendo nga. Kasalako ikon do. Katakad ko do ka. Harohi ginawat yun. Gisombo ihati om kinarahingan. Iswanggat pagindalanon ako po siya dati. O tumbayaan ako dat. Sumambayang ko kaamo nga iri. Minum. Antakan da sumakit. Sambayangan nagiway ga inumon. Sambayangan nagitubat. Yadi no matiri. Haro iso kajian no kita kudang gipun. Dalam ahli sains si matugya ti tulunit ti. Tumano do po kajian di siyo ki. Sayra na po na po waig. Harda di lo waig god. Sayra na po iti no po waig. Haro kakagya molekul lo bonga ay o kita di ilungan to modla.
ina po iway gidi nga ina po dahit unsur-unsur daw pengkur gadi paparati lo sayra na po pimpapalan nugi miagal ko it paswangan na siya galas mamanas po siya pimpapalan iya no di ko piway go omurong kolingos iayay no po pol dumumangi way it ihirigalas kasya oman nakaganda lungay do it panurupong nga ino po yung molecule it unsur-unsur tinimungan di waig nga paurias ay lalanam hinggo painsasan tumano dit katumbayaan di siya mantadit pangintangan daw sayra na po inumon ni waig di nga iri no hit ay kasi hati waig kasyo nga sayra na po iwaig ako po ko inom gi sigog kay komandi tulun ay susuway man ko di siya bay no ino po iwaig ano po oguno ino po boras no nga ang sonong boleh jadi manuroy ho iwaig to koy oniting ti waig ka anaing ti waig oliting na ti waig man ngayon sambayang ay ngayon nun anda turupong ako ki dokutura Jepun ki lain ko na tinabasa bo tahun 2012 ko periode ngayon nanda turupong ako iway ki inapandahit it molecule daway unsur diway nga aulud nanda aulud okon ko paurias, okon ko po insasad, okon ko po romos, aulud. Ipanumbayaan di siyo, sayra na po gunoon inumon ni waig di nga irini kasihat dutinan. Jadi, milo na mandati pinting ubasay dat ititimpu do dondo. Kadadaan takan na dimakan dat timpu makan dat sumambayang toko. Sahira do minum to ko waig no sala dat no kadilo mengucap syukur gi mati rene tandat no mandi siyo barakatait nga no kaganda kung lagi nakambulalo din kitab Markus kitab Matius Lukas nga tumanod pa hiti panambarasan da Yohanes ayat 11, Yohanes 6 ayat 11. Ngayon na di Jesus si roti di mengucap syukur, mengonsikaw. Suway lo kamundat memberkati dan mengucap syukur. Kamuno po nga ina pa iwaig barasan dati waig lah. Ina pa iwaig inumon dati nga pangonsikahan to ko kumakinorhingan. May dat ang sihat ta kami nampi. Sikaw ta ko kumakinorhingan. Hali piyah dat ya aretan nila kumunda scientist ki. Hali piyah haro nagiit panambarasan nila scientist at ay kasuangat ay ako pisudong itibura sa kinorhingan nga torimo ni dati dat mantad ko ay kapintaran dilat ang ahli science ngay. Nga itinamo ti gunoon dati timpo doon do. Nuno. Itipen mantad ko kapintaran ni ngay ahli scientist iti. O kaniko right na po ko boras sa kinorhengan kaniko ay bulat-bulat tumudat papasala to kolot komunda ahli science. Iti tongo handphone dati nuno pay haron dati nga mantad ko ahli science. Jadi ilo kajian di siyo nga isay no ko ilo. Do otopot to iyo di. Intangan na po dati ilot ayat 11 panambarasan dati kasuabon bay no nga mengucap syukur.
man tadi di tampinay ngay mimpu no kaswabon da bay no mengucap syukur mongon sikaw to kanod sakirad miagal ko takanon nuno na pay akanon dati mongon sikaw masaraw ko hit panambar it oray tandi pasarwi bestelong kasya doho ki iya na pay kama no pay kura kaya ka hilo na po walay no sandiri tay ka it iya do so sangulun sa kiram miagal ko manginom budot iminuman kotak it ongomisomis mga kandaruti paon sumambayang ko'y kasi ako nun kuit ako'y sumambayang mamunsay kamilu tok po sa dia iriti paon no mano pamaliw potalo po ang iriti paon akanon to kay sumambayang mo nga nakurahin na kasi ito nga masitar nga moya kung naging dadhilo walay anggota pasadya na ilad ito nga tinuman ang kuy-kuy lampok ka apa kayong punda so ay makan kadang-kadang iho nagimakuot mo nagulo ba sumambayang to ko po walay anggota hilo nagiwalay ko sandiri iho sa kirat iho nga ako'y sumambayang kadang-kadang iya tito kay mo tigi itagwangan da tulun takanan po nga sambayangan dati nga iyati nangin dat sa sangulon ay tabintaw kuid kumbalo kuid nakapia sumambayang sa sangulon nga mantadmad ikapurimanan dati yun jadi naretan dati di kaswaban na bayan so sangulun to ko pia hinggo to ko no pia right ko monorimo to ko lo barakat to takanon do pinatumboy da kinarahingan kuma dati kada na dati lihuay do mong siko kuma kinarahingan isay no koy lo mantadit pongon siko dati di haro hidahot ako piya kasi hati takanon ki miagal ko way nga mongon sikaw to ka kumakinarahingan miyampay da psychology mo misunod di way got oilan kunod itini barakat to way go barakat tinaknum kasihat do hoti kanugi tok umbal po did pagyangat po di hit molekul way unsur-unsur tok kano mumbangan mogyangat po di luminon soy ki odoyan ko iyo di mo terisay na koy do to kay ko ito nga mongon sikaw to kono ino koy naretan hitim right ko ilatakan nun iti akanon dati ano po sa kirano po mong kodo po sumambayang ano po ngunan dati yun di tok borasan no po yan borsukur iti na po kamo na borsukur ni kami nagot lipat tangan tunduk kepala tutup mata ni kami nagot yun di right na po kamo mga sikaw miya galong mga sikaw to katambalot pasakayo kasi sino makaikarita mantad tindahuan daw minuli lintuhon ko na no kano bakong sikaw kano pa dadi hinom ako po nakarikot ka mongon sikaw to ka kinaringan nga ni kami nagot lipat tangan tutup mata tunduk kepala ni kami nagot yan di miagala di mongon sikaw to katambal sa kira sa sangulun ko borosan na po tok kon sikaw Tuhan o lumisiti barakat nung kano po gyagi ngap ka mga kan ilo na dalat umbalan natin minting ubas sa kira na po kakita kandad katalib iti kasalimbahan dati di ba no kakita katulun dat mangukab na di minuman gumo mo titakan nun do hitit mumbal na katakan na manginom
Main na siyo todoko isi turo ki. Okay, to nudihi Elsa. Tay ko ijaniya gapit. Okay, todoko na siyo hom. Ko basan ko dati nga todoko no ngap ka ki. Demonyo. Nga okay, to nudihi Wendy dawayan matando sadu. Todoko siyo nga alalahid po siya tilo haratongo 2-3 saat kanabisyo minon niya minuman. Oy mo kikinongay DM ilo. Mo kikinongay DM ilo kadati ki. Tuno kaylo ta ka dito. Nimbulayan ta ka di kasuabon di bay no. Hinggo no po ngayon dati hari to kito dati tiyo di. Nga mongon sikob siya kumakinorohingan. Jadi nimbulayan no po di dati di kasuabon do bay no. Man no po ko pihom okon ko ilo no diyo lo panumbayaan. Apo monginum bawaig, apo makan datakan nun mongon sikob ko. Idati do panumbayaan nga pinatudok di Yesus sendiri. Dot apo nakakan mongon sikob kumakinorohingan. Hinggo nagidi dati kadang-kadang itang anak ko hitid walay dahay kanuta kanon mantad hirimedya kaubasan nga ako ni hirimedya makan helad pandatan hilo ruang tamu paing ko oras sumambaya ano ita kanon manaw panaw amin manaw panaw amin kam apa ko ikaw ko piyo makanakan no. Nga mongon sikow matugya harit didi nga kadaan po yan dad amin no ki nuno no po nga amin to kay ti nga mantad ko polombusan no ko piyahit nunuhi ko mo yan no popokito dat iya no po nga monopot ka amo kada to ko yadit main agaga isay no ko ilod ino po ipangaga no di nga ako ni kami galid dihit Dombokon na po yung dalanon. Mana po polombusan, nagyam nuno. Sa kiram mga sikaw kung kumakinarahingan. Kung sikaw tit. Takanan dat. Ay akanan ko ituhan kagyagi. Kada dat amin kanum. Aga iba kinarahingan na munu kumuan ko di ba ka. Halipian aga o ilaan di siri. Nga to naman. Iyan po nga ay monopot akon ko patapot akon ko isiso ginawa no. O tingaya man to kay kahantod popayingat tila tong tanganak. Det mongon sikaw pod apo mga kan. Paing kuron no mangkan no migi. Migi to ikasakit ay baka sakit rin oruan mo. Iho numati sumambayang kot mga kanomigi. Ako mo borosot manahak do kasihatan. Oy lan nunod ay kasihat. Bobos am kang kuno po to konsikal to kayahan mo. Kayahan do timigi. Oy lan na datid o kani ko kasihat ko piyagi. Hali pian ore tanid hari vitamin nga orotian ni madatid karutumi kesehatan. Kada nundod tangahay no iti lo tutuday. Ano po na siya sambayangay konsiko iti sagirit na siya po. Ino po inailan na dati mamirum ka kesehatan dati. Iya nga no kailo no. O kano kasimbanan na kinarahingan na kasihat diari. Nga inopoit oilan na dati memang montok ko tinan dati irin ni mong sikaw to kono kumakinarahingan. So kiran na pasal na monto to that monutud do mogali surat tujuan nuhom. Nembulaya na dati di laid gi. Nuno sambayang dati. Jadilah kehendak-Mu.
mengucap syukur. Saya rada mengucap syukur, isay no koilo, tumano dapat iman dati. Ilo na poho di nga, kabagal latakan nun. Nga manta demi no kung sikaw kin, Yesus, antakan nilo. Ina po inilan dati nga, 12 bakul pohot na olu. Miyagal ka sumambayang takon potlak, mungong sikaw takon na kumakinarahingan. Kasambayang, kakan, di nakabagalita ka nun. Nukan na dati, bisa sambayangi kuhoy. O kan ka abisari, kinodoto idati. Jadi, sayra na po mangonsikaw to ka kumakinarahingan. Imbulayan ko piyo ko, iboras ko piyo. Iti duo. Mangonsikaw makiano. Mano na po imbulayay lo, hingga po pakitad ka si rebound na ginawa. Makiano ko mangonsikaw. Sa kira na po, barakatay na ititakanon ko kadati. Nga, miyagalit, kapantingan, iya kapantingan no ribo. Nga sa kira na po dat, konsikaw ti barakat no, kanuno pa piagalan no po, barakatay konsikaw, nga asiriba na ginawa kakitanan di mong konsikaw, nga ako'y mamagado mo kibarakat. Oy, kinarahingan di ba? Nga, piagalan na pa dati mong sikaw o makibarakat. O siriba na ginawa kakitanan iti mong sikaw. Iya, sa kirat iyati, kano, to konsikaw na daw ko manghup daho, kano po nga, usahan ko, tulong di manghup dia. Nga sa kirat na po, ay, maya ko dada ko tulungo. Boleh jadi hari mo gidu. Nga mantad kay iboros datid. Mongon sikaw takad ditulun ki. Pangungusa ima dati. Hari pangungusa dat it lugut-lugut tahiri. Nga okon nagimad usahan takad manguhup. Sekirad haro pagiuhupan dati dat miagal ko oporluh dihikuoh kadati ki. May dati paghihupay hingga na po ang 1 ringgit, 2 ringgit. Paumumo na didit minangintob. Kung sikaw di panghupan daw kayo kasi nga to. Iyati piyahit apo nakapanahak. Agaan pag ginawa dati manahak. Nga umbal pag ikadi pinapomum. Panahak ko na kamang. Panhakaw no ka harap po mo titimpo ka miyagal ko ngono po di dati piyagal dit kung sikaw do kayo ka ang sasama dani ginawa dati jadi to kayo na kayo ilo no hot psycho dot kumakinarahingan ilo nga mamakay to ko no pa logic piyagalon dati alumis nagya kakitanan nila mongon sikaw. Harap ya ipakianuan no, pawayaan no di mongon sikaw. Harap pakianuan no kumadik karuhang, tayo ka itanganak. Ngayon dadoho ka. Apa siya ngoy no kano. Ba, kung sikaw ki, kano. Terima kasih ya, kano ki. Tok, matasok ko piyay siya di mo apa sih ngoy pasaguluanan nun konsikaw terima kasih ya kanu nga to kum sisikap ko kapilang siyo ino po hi kaginawaan dati nga ikatumbayaan kayakinan dati nga iya dinagi right piya ko ilatakan nun mongon sikaw to nagyak kumakinarahingan ki mongon sikaw to kay kumalatakan nun nga mangkan ko ng mangga. Lapa ko tilo nga naigiyok. Tok no kadati. Tauburos.
tao burusan linumis-lumis sa kulit. Lapah ko no ginay giyok kada gumuboras kurayan pod iya di na minta tas kopya di mimpopol ay sumimba ni giyok di mangga iri kasari iri ako nagi mamidusa ka ako nagi nga sa kira giyokan ilo na di sila rajiki kan pagadati ki ano po saw imong sikaw paingkuro piya nga agat tumutilo ay tapot ka piya itim mong sikaw nga agati ki paingkuro ta ko mong sikaw kumakinorahingan anta kandet ino po hit opurimanan awayaan dati nga tukoy agat no it kakitanan po nga ano mila mong sikaw paingkukuro Yesus sendiri mongon sikaw siya limo na ruti dua sada mongon sikaw siya ditakanon pakanan di lebih 5,000 tulun nga ilo nila panudukan dat nembulayan dati di kasobon na bayno antakan piad o kito dati dat miagali mustahil sangat mustahil nga mongon sikaw siya mantad ko pangong sikahan di siya kumakinorahingan nakabagalita kanon antakan ni diki jadi timpud dando iati ka daw mongon sikaw to kakinorahingan mantad dat pangong sikahan dati kumadi siya patumbay anto ko na dat santob na padit kaporluan na kapasiyan dati nga patumboyon na kinorahingan ikalimpupusan dahil lolo nga kada takono dat ay iati na po nga itulun-tulun dat no galat tilo mombazir ki kada takono ikamuan da mombazir Yesus sendiri nga nukasyo may dadakaw timunga inolwolo ka kada dat kataam ilo tanganak dati nga may na dati tudukay dat amu dayo lo ikomundat mamirubat pakitano na dati iati sendiri nga to kay mamirubat ilo kamundat mamirubat ilo nga iso nagikadawot ay pangintutunan dati dat mongom sikaw to ko amo papatam-tam ko na po digi kay opuso di kay mongom sikaw so kira papitam-tamon mo nga mantad ko timpunon haron na boras no mongom sikaw gisambot koyon nga mongom sikaw to kay mantadit pangitanan dat hinggoon no nga isay di mga kandalabiwakon ki kadati nga agumo pay mila dati patumpulihan itong manok o nga tingaw o nga taso toko gi hilo nila pawayaan dati ilat konsikahan dati agumo na ay kaboling kang at paginalanan na kaposin dati gisambot ata kadangay kano da papaintalang itit boros da konsikaw dati kumakinorahingan nga Sunday to kono kubadis siyo moy danun na pahi abantalan dati nga pati lambus ko dat mumbalam mongon sikaw kumakinorahingan Sunday to kono kumakinorahingan Mo bisusuay
Katapurimana Toririmo Datosindua Kada ketong Haroson dihon Haroson dihon No kita balut Yesus kasasarit korong memori Ay soko irat Sinunong kadang ketonggo Yesus nason lihon Kano misi sa takod isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga sa timpo diti isuanggat kay sisan dahay om napupusan na di om sikawihay gisambot nuno na pa'y panambarasan din na may andahay nga manahak dot pangiwaguhan panudukan o may nada paimpohod iginaw dahay tisam-tiso may patilombus yahay dot papaindalan santob din na yung bulayan dahil imientok di karahian no di kasuwaban na bay na o gumuo kalamukon dahay asaro yahay dot kalihu dia asaro nagyahay amo mangonsikaw santob dit patahakon om patumboyon mo kumadahay nga tado dabay na yung bulayan o manupuriman ang dahay uhupan na yahay may ayahay kalihu kasaridot mangonsikaw kumadya sumambayang nagyahay montokot piro-piro hot kaumbalutan dahay jamaat nudit amu asihatatinan na timpo diti hinggoh no pakinainan diolo isa yolo nga kay siso no hit pangama no kumadilo gisambot sakirod mientok do karahian no nga olingasan yolo kanu dahil do patilambus dat ay manguhop iswang do pelayanan no anuan na gila ginawad it agaras o girot gisambot paingkuran na pot abantalan dilo nga patilambus yelo dat gumirot paingigit dia tindalanan na kapasen dahay dubay no ahakan no yahay gisambo hingga no porikoton pakayaan dahay nga isiriba kasari yahay panghakan tinasambayang dahay isu ang aran Tuhan Yesus. Amen.